Assalamu alaikum урматтуу Doni KG kanalının kattалуучулары. Алыс жақындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? 26 март 2023 жыл Чүй облусу Токмок мал базары. Эгер каналда жаңы болуп жатсаңыздар, биздин каналга катталып, видеого лайк басып, биз менен болуп ар дайым көрүп туруңуздар. Мал базар. Ата кемчилик болса алдын ала кечирим сурайбыз, анда кеттик туганда. Кой базардан баштайбыз. Тугандар 6,5 миң кылып атат, улагы менен. Эгиз экен, улагы. Эгиз экен, 6,5 миң. Өзүңүз канча сурап атасыз, эже? Я, басы. Канча сурап? Хозяйындан турат. Хозяйындан сурап. Бул жерде кой 25 миң сомдон козусу менен бирөөсү. Бирөө козусу мененби, э? Я. 12. Kозusу мененби? Ha. Kозусу менен экен. 25, э? Kozusу менен 14. Я. Kozusу менен 14. А, козусу менен 14пи? Экөө 25%. Экөө 25 тугандар. Козусу менен 14 миң сом. А, козусу менен сурадыбы байке? Сурап Канчага бердиңиз? Аларман 13 берип атшы. 13, э? 13 миң берип атат экен. Аларманда. Бербеп. Рахмат байке, саудаңыз болсун. Канча? Басы. 12. Я. 12 басы. 12 А, 12 миң сомго бербедиңизби? Жакшы. Базардын ичине кирип баратат, 12 миң сом сурапты, бербепти. Байке канча калдыңыз? 3,5 миң сом улак. Бул жерде дагы канчадан басы? 15 миң. Токтуу, э? Биринчи туут, э? Козусу менен 15 миң сом. Саттыңызбы? Ha, buyursun. Mınaki 15 ming so'mga satıldı. Qo'zisi erkek mi urg'achi? Urg'achi. Buyursun bayke. Bu yerda qo'zlar qanchadan ekan? Balar 14 tomon. Bardiq, he? Surap atasiz. 14 ming so'mdan surap atasiz. Baylangan bular. Atak 12dan bo'lsa berib. Qanchadan suradi bozor? Shu 12ga yetmaydi. 12ga yetmaydi. 12 bo'lsa berasiz. Mana shunday. Tuğanlar 12 ming so'mdan bo'lsa beraman deydi. Çatak. Anda aldık arab gittik. İyi. Muzoğlu uylar kançadan mı oldu belki? 100 tane. Bunaki tuğanda 100 ming somdan muzoğlu uylar. Kança litre sütten beret bular? 12-13 litre. Muzoğlu mene. Ушул буканы 52 миң кылды. Берген жок. Байке өзүңүз канча сурап атасыз? 90? 90 миң сом. Бул 1 жаштан өткөнбү? 1,5 жашар. Базар тыгын туганда. Козулуу кой канча байке? Kozulu emel koy 15. 15 миң, козусу менен, э? Koz meni. Mana kozulu dagım. Жайда. Gel ver. Ongo berебиз тугандар. Koz da var. Mor kozsa. Anca 15. 15'e verem. Mana kozsa. Bayağı kozsu var. Hadi emler. Alam sen al kol. Mana bu şak kozlar. 15 ming so'mdan surap atat, tuğanız. Toktular, urg'achisi da var, erkegi de var deydi. Qanchadan bayke balari? 17. Bu 17. O to'xtu. Neje? To'xtu qancha to'xtu? 16. 16. Bo'lganini aytib qo'yavering. Bo'lgan, he? 16, 17. Alarman suradi eje? Ola. Qanchadan suradi shularga? 14, 15. 14, 15. Buga 15. Biga 14 ming so'm. Mayli. Qo'chqorlar bor ekan, bu yerda 3 bosh. 17 ming so'mdan suradi. 17 ming so'mdan. Qancha bu basi? Aka? 8? 18. 18, he? 18 tuğanda. 18 ming so'm. Qanchadan aka? 14. Eki otang 14 mingdan, he? Ya. 14 ming so'mdan. Ular qo'zilar bu. Qo'chqora? Qo'zi qo'chqa tish qusqanmi? Alarman suradi, alarman. Surat. Qanchadan? 12, 13 berişe. 13, he? 12 mingden 13 ming so'mgacha beribdir. Tuğanız berbeptir. Qancha olsa beresen bayka qo'ydi. Qancha? 13,5 14, he? Mayli, sodangizlar bo'lsin. 13,5 14 ming bo'lsa beraman dedi.
Бұл жерде аябай чоң қошқорлар тұрады, қара. Екі үлкен, екі баш. Ассалаумалейкум, байке. Балаларын айтып қойсын. 30 миңден, ә? Сізді тартпайбыз, қошқор тартабыз. 30 миң сомдан екеуін сұрап отады. Сіз қанша беріп отасыз, байке? Те берелексіз? Беріп көрбейсіз бе? Алып кетті же. Кетті. Қаншадан кетті? 25 миң сомдан. Тиш бұзған мы бұлар? Тиш бұзған мы? Бұз елек бе? Қозылар 25 миң сомдан кетті тоғанда. Базардың içine girdik, навестің içine. Баларын айтып қойшы бұ? Баларын. Қозы қошқор 20, тоқты 15, қозылы қой 15 миңден. Сұрап атады байкен. 23 миң сом сұрап атады. Мына шу қошқор екен. Қанша беріп атасыз байке? 18 миң, ә? 18 миң беріп атады байкен. 23 миң сұрап атады. Тиш бұзған бұ? Соған ақпа айттым бәлкісін. 6 сом бұрын асап. Мына шындай базар. Қаншадан байке? 15 миң сомдан. Қозылар бұ? Қозылар 15 миң сомдан. Ассаламалейкум байке. Бағасын айтып қойыңыз маға? 40 миң? 40 миң сом. Бұл емне порода байке? Я, растойлы? Растойлы. 40 миң сом. Қанша тиш? Мына ке туғандар 2 тиш екен. Базар сұрады аларман? 33 миң сомға бербепті мына шу байкен. Чоң қошқор екен. Рахмат, содаңыз болсын байкен. 65 миң сұрайды бұл жерде қошқорды. Арашан ақшайды. Қанша тиш бұл? 4 тиш, ә? Мына 4 тиш, 65 миң. Аларман сұрады ой? Я. Аларман сұрады ой? Сұрайлеге? Жаңылы келіпті туғанда. Чоң қошқор екен. Бұл өзіңіздікі де? Сатып алдыңыз ба? Қозылары қандай? Чоң-чоң түшкім? Қозылар пока көрелек. Пока. Қошқан жоқпын ол. Қошқан жоқпын дей. 5 миң сомдан бұл жерде ешкелер тұрады, екі. Бұл қайсын ұлағы? Екі өтен ұлағы менен, е? Екі өтен ұлағы менен екен. 5 миң сомдан. Аларман сұрады? Қаншадан? 4,5 миң беріп атады, е? 4,5 миң сом беріп атады екен. Бер. Мейлі содан болсын. Бұл қанша екен бұл арашан? Арашан 35. 35? Қанша тиш? 4 тиш. 4 тиш, е? Бұл қозы қошқор. Бұл қозы еле ойдан. Бұл еме 18. 18. Мүйізі бар екен, е? Бұл арқа-арқа. Ошо мүйізіне қарап кейбір алады шындай жағатта. Да? Олды. Жақсы. Алдағы қошқор 35 дедіңіз, е? Қаншаға шықты сұрады ғой базар? 30-31 сұрады. 30-31 миң сом сұрап атады, берілдеді. Арт жағынан тартып. Олар 15 деді. Аз. Ондай қойлар. Мынаки арт жағынан. Бұларды 15 миң сом қозы ғой? Қой бұл. Қой, е? Боғыз бұл? Жоқ, байланған. Байланған, семіз екен, е? Қанша? 3 ай байланған қой. 3 ай байланған қой. 15 миң, е? 14,5-ға кетеді да? 14,5 миңге кетеді. Жақсы рахмат, байке, содаңыз болсын. Алдын қарап өтеміз тұрғандар. Қаншадан кетті байкелер? 11,5 миң сомдан кетті мына. Қанша баш? 6 баш. 6 баш, жақсы. Қозылар екен, е? Қозылар. 11,5 миң сомдан 6 баш кетті. Қайсы? 65 миң. Бұл 60. Пародалар емне? Афган ба, е? Төрті өтең? Жоқ, бұлай арашан. Бұлар арашандар, е? Мұнаке жігіттер. 62 миң, 60 миң сом. Экранға батпай атады туғандар. Мұна арт жағынан көргөз берейін. Көрін өті о? Уақытта қара қошқорлыға қажеттілік кетті. Мұна-мұнаке. Қара қошқор бұл жақта тұрады байке. Бұлар тиштері қандай? Қанша тиштен? Білбейсіңер бе? Шындай болады. Бұнда реальный сұрағандар болды ғой? Сұрайлық, е? Сұрайлық, саат 7:30 болып қалды туғандар, емі сұрайды. Болса керек. 4 тиштер бе? 4 тиштер екен мұна.
Ekran Afgan. Sizniki? Tildir Afgan, tildir üçü araşan. Üçü araşan bu Afgan, ha? Ekranga batmaydı. Telefon nomeri aytasızmı? Ya. Sizniki de? Aytma telefonu. 0500 0046 11, he? Qaysi rayonda turasiz? Qant shahri. Bunga chaqilib atadi, bunday aylantirib tartib qo'ying to'g'ridan. Mana shu, agar shu qo'shqorlar qiziqtirgan bo'lsa, hozirgi nomerlarga baylansangizdar bo'ladi. Bundan keyin bu yerda to'xtu turadi. Urg'och to'xtu. Qancha bahsi? Bahsi 13 ming euro. 13 ming so'rab otasizmi? Ey, молодец. 13 ming so'm so'rab otasizmi? Alarman qancha so'radi? Ya. 12 yarim turadi. 12,5 ming so'radi, he? Mana ki. 12,5 mingga berilibdir. Qancha bo'lsa berasiz? 13 kilo olsa veresin, ha? Mayli, sodang bo'lsin. Bu tug'anmi, tug'maganmi? Ya. Ekini tug'anmi? To'xtamas ekan tug'anlar. Ekini tug'an qo'y ekan. Bu yoqda da cho'ng qo'chqor turadi. Baygeler, assalomu alaykum. So'zingizni buzam. Qanchadan bular? Qarashan. 45 ming, he? 45 ming. Qancha tish? 6 tish. Mana ki. 45 ming so'm. Şaşıp arzan veriyordu. Qanchaga beryapti? Şu 45 ta arzan veriyordu. Hadi ko'rsangiz. 45 mingga beryapti ekan. Cho'ng qo'chqor. Bunaki tug'anlar, bu yerda dag'i cho'ng qo'chqorlar turadi. 130 mingdan so'rayman deydi. 130 ming so'mdan. Сколько лет? 4. 4 yaş. Archağından görüşelim tug'anlar. 130 ming so'm. Mo'chu mo arqınız? Bu sizniki. Bu qancha? 55 lira. 55 ming? Qancha tish bu? Qancha yaş? 3 yaşlı. 3 yaşlık. 55 ming so'radi. Qancha berdi bozor? So'radimi? Hozir keldingizmi? Yaxshi, sodang'iz bo'lsin anda. Bundan keyin bu yerda dag'i qo'chqorlar turadi. 35 ming so'mdan so'rayotadi. Ma'lumot olamiz hozir esini. Ayke 35 ming so'm quruq, he? Tishlari qanday? Qancha? 2 tishmi? 4 tiş. 2 tiş var. 2 tish, 4 tish, he? Parodalari qanday? Argın ne bular yani? Arg'ini. Qaysi yoqdan olib keldingiz? Göl, he? Gölni qaysi yerdan? Tongdan kelibdir. 35 ming so'mdan so'rayotadi baykan. Bozor alarman so'radi. Жаңылы keldingizlarmi? Mana ki, shunday. Qancha bosh bu yerda? Ya. 4. Sizniki 4 bu. Bu arashanlar kimdan ekan? Qizil. Reis basket. Yes basket. 35 milyon qaralarmi? O 4 arka kızıl. 2 qara, 2 qizil, he? 35 ming. Mana ki, shunday bo'ladi. Bu yerda qo'y turadi. Qanchadan so'rayapsiz? 18 ming so'm so'rayapti. 18 ming so'm so'raydi ekan. Qancha tish qo'y bu? Qanchani tug'an? 4 tish. 4 tish. Bo'smi je? Qizir bu. So'yg'onga u. Yetdibi? Qancha berdi alarmandan? So'radi? 14 berdi. 18 ming so'raydi, 14 mingga berilmedi. 15 bo'lsa beradi ekansiz, bismillah. Berbeysin. Qanchaga berasiz? 17 ga beraman deydi. Mana tug'anlar. Mayli, sodang bo'lsin. Bundan tug'anlar bu yerda echki, biroz uloqmi? Yaxshi uloq. Ha, balasi bu. Yine bola ekan. Qancha so'ratam dedingiz? 11 ming so'm. Qancha berasiz? So'radi-ku alarman. Rocha, 10, he? 10 ming so'mga berib beradi ekan. Uloq erkakmi? Urg'och. Ha, ekoting urg'och ekan. Yaxshi. Rahmat, sodang bo'lsin. Жаңы төгөрүп qo'chqor. Qancha 15 ga bor? Qaysi? Oy, 17 ga bermaydi. 17 mingga berib yatam deydi. 20 so'ratasiz, alg'a. Buga qancha so'ratatlar? 55 ming so'm. 55 ming. 20 ming. Qanchaga berib yatasiz bayka? 12,5. 12,5. To'xta. Hozir to'xta 12,5 mingga berilib yatadi.
12,5 ming kılıp atat ekan. Siz qancha so'rab atatsiz? 13,5 ming. Berib ko'ringizda, bu shayın deb qoldi aka. Ber 12'ga. 12,5 ming. Beriniz bayga. Anan berib qalbay deb qalbаңыз. Mal ko'p. 13 ga olov ya shunda. 13 ga olat ekan. 500 so'm ortada. 13 ga berem deyip bayga 12,5 berdi, berilgen joq. Bundan keyin bu yerda qo'zlar 8 ming so'mdan. Qo'chqo'rik. Sezon boshlandi qo'zlardan, Qo'zqo'rlar. Qo'zg'ochqorlar, qancha gündan qancha oyga cheyin bular? 4 aydan 3 ay. 3 aydan 4 oyga cheyin bular, 8 ming so'm. Qaysi? İçinde bular 11 ming so'mdan ekan. Biraz cho'ngroqdan ekan, tug'anlar. 11 ming so'mdan. Büt bor qo'chqor bu ya? Qo'chqor bor. Mana. 8 ming, 11 mingdan içinde. Bu kozlarni bileyim. Ece salamatsızmı? Bağlarını aytıp koyuyorsunuz mu? Bağlar. Bağlarım bilmeyim, men de sen deyle. Ha, tak. Bağlarını bilmeyim deyip diyeceğim. Bırak kozlarını qaramap turat. Aytpayım deyip bağlarını. Yaxşı. Arıqanday adamlar var. Aldığını qarap keteveririz biz. Qanchadan bular? Bağlarını aytıp koyç. Bağlarını. Aytı. 12, 13, 15 he? Mana 12 mingden, 13 mingden, 15 ming so'mga cheyin. Bular to'qdilarmi? Qo'chqorlar ekan. Qo'zg'ochqorlar. Rahmat. Assalomu alaykum aka. Ba'larni aytib qo'yingizchi. 15. Aha. 12. Bul 15, bul 12. Yaxshi. Allah 18. Mana ki. Bul 18 ming so'm. Bazar suravata alarmandar. Qanchadan? 17 zo'ri. 14. 14, 17 beribdir nak. Rahmat bayka. Savdangiz bo'lsin. Shu bilan videoni oyoqlaymiz tuğandar. Sog' salomatda turingizlar. Kuningizlar ko'ngilli bo'lsin. Bu yoqdagi kimniki ekan? Sizniki? Ba'larni aytib qo'ysiz bayka. Shu men jin qitab qo'ying. 16 dana kruga qo'chqor. Büt bari qo'chqor tuğandar. 16 ming so'mdan so'rab atat. Qancha tishlar? 2 tishlar. 2 tish jan sayovi. Ha, mana ki 2 tishlar bardig'i. Hozir nomerini so'rab ko'ramiz. Bular so'ygonga jaraqdi bu? 4 ay baylangan. Yaxshi. Mana ki tuğandar 4 ay baylangan. Semiz. Mana shunday to'qmoq mol bozorida telefon nomeri aytilmaydi ekan. Qancha bosh dedingiz? 62 bosh tuğandar. To'qmoq mol bozoruna kelaveringizlar. Arzon. Chүй oblastning eng cho'ng mol bozori shu mening o'yimcha, To'qmoq mol bozori deydi.